اف نجارا ایکی کو ترکیا ایرشی سرجرخانا روشاوای کردستان دیکتن. دما سال رابوری داجی و دوی سال داجی ببردوامی ایرشی سر هزن حسد دیکتن. هر وها پیگهن هزن حسد دیکتن. دبیجه کو هزن حسد و هزن کل روشاوای کردستان مترسینه لسر اولهیا ترکیه. سدمن وان ایرشن ترکیه چنه بوشی دوی دمیدا ایرشن خواه برفره کرینه و کارودانن وان ایرشان و چبن من میوانه که برس ابراهیم برو اندام کمیته پیوندین دروین انجمن انشمانیا کل سوریا انا کسی الاستودیه میوانه منه برس ابراهیم میوان باش تو بخیراتی باش جبو کردستان 24 دست پی که چاوا تماشای وان ایرشان دیکن هلوستی و چیه و که انا کسی لهم بر وان ایرشانه دست پی که سرساقیه جمالبات قربانی سویل ردخوازن یه گوجان خودان دوی ایری شده وکی آنها در راپورا و جهاد آخیا کرن نجارا پیشی افشارال دوره دبه به گمان دو وقت کی ده آنها د پارلمان ترکیه ده کسن سیاست مدار کسن عاقلمند ج کردا ج پارتیا هدف یانجی جهن پارتیین ترکی بخوجی دوزا دانستندنه دکن دوزا دیالوگی دکن دوزا پروژه کی نو دکن هر جاره کی شر کی چه ببه توازنه کی د قوت د تنیه د بهوریام د بهترین صدمه و جاری او شر پکه کی هجمارک لشکرین ترکیه کشتنه او يعني وكي دبي مهنايك دستي تركيا دي جبهكاكيل كوي دريبي إيريشي ويبكن ود لجم تركيا تي تصنيف كرن يبهكي وبايدي وقسدي او تفد جريدايني ببكاكي إيجاري او شر جتشي دبي شر جمار شر كي باقش تنهي بيقومان خلقي سفيل جيتي تين كشتن و بردوامیا ویجی تو برجواندی مجیتی تنهی وک ملت کرد بتایبت لکردستان سوریه یعنی پشتی 12 ساله یعنی افشار گچه بوی و پنابریا گچه بوی آنها اشاره کی ولو دوره دی چه ده به جار ده به سدمگ خلق پنابر ببین خلق بهوریاوان نما بوی دوره بی باشه برس ابراهیم رول و وک انجمن نشمانیا کل سوریا انا کس دوینا وردا چیه پیوندین و باشند گل ترکیه و کاریه یعنی دفترچونا و مجاره بکن و بابتی بکن چما با آرمانش گرتنا جرخانا آبوریا روشاوای کردستانی یان سیویلن روشاوای کردستانی جالی ترکیه و دکارم بیجن پیوندی ما به ترکیه را حتی 2016 حفظا یعنی دست پیکا شورش سوری ده حتی 2016 حفظا تکلین گلک باش بون لی پشتی درباس بونا چقدارين اپوزیسیون عفرینی و ورده هنکی زحمتی دوان پیوندیدنا برا انجمن اجتماعی کردی و ترکیه ده هی لی هر حالی ام وزارت دروی ترکیه بینن وکی ام دزانن نبستنی ترکیه جی یعنی قصدی جی اداره هی جی لوی داره پیمان ناف دولتی هنه دو 2019 هم امریکا و ترکیه هم روسیا و ترکیه رکفتن کرن لسر وی دوری گدوی قصدی 32 کیلومتر دوری سینور به حتی روژا ایرو پروژه خو وان انفاقی قد بن باجار و گنداد چه دکن و بنگه خوی عسکری دناف سویلاده هر بردوامن هر وقتی ایریشت چه دبه مهنا ترکیه امریکا و روسیا دیناکن جبر رکفتن هنه ایجا خلق مجی یعنی دکوین جارنا بن پروپاگاندا حسده و پیاده و پکاکیده باشه کی ابراهیم حلیفه کی می و ما بپاریز و ما نهیل او ببه او جی قال لك زحمته يعني جبر امريكا حفطي ويقصال شريك تركيا دناتو دي لا ممكن يعني وان برجواندي بحفطي ويقصالي بده تمام تقول كو تركيا امریکا هفته یک سالی هفت پیمان د ناتو دا لید همان دمی دا امریکا و هزین حسدش هفت پیمانش 2014 ده حیانها
د هەفپەیمانیە ڕۆبڕۆبوونا چەکدارên داعشدا بله. هەتا ئاستێکی باشی عەسمانی ڕۆژاوای کوردستانی di destê ئەمریکادایە یعنی ئەف ێرشên Tirkiyeyê bi okêya Emerîkayê têkirin bi rezamendiya Emerîkayê têkirin demekî de Emerîka hevpeymane digel hêzên Hesedê بله امریکا هر جاری نرینه خو هشکره گوتی ام هف پیمانن لدجی داعشی امریکا یک جاری نگوتی ام هاتن دوری خلق دوری بپارێزن یان کردا بپارێزن امریکا بالزلالی ji qesedê rgotiyê demage ez rêkeftinekî bi Tirkiya bikim di wê deverê di Tirkiya êrişî te bike ez nikarim parastina te bikim îja zimanê Tirkiya ji alî Amerîka û Rûsya vê tev di kontrol kiriye yek kar nayê kirin gehêzê tehalûfa duwelî yan Rûsya yan rejîma Sûrî ne agedar e hemû aliyê pêwendîdar tutkarî bêjî sibê her tiştek ro bide li Rojavayê Kurdistanê Emerîka Kurdan naparêze heta niha Amerîka bi zelalî dibêje min tenê projeya min ji bo şerê dijî Daişê divan rojê dawî divan du mehê dawî de ev şerê Gilgeza çêbûyê hinekî yanî hinek bengehê Amerîkî dibin armanca milîşiyatê girêdayî bi ser Eyranê vê hinekî hêzê xwe li wê deverê xurtir dike lê bêguman em dizanibin heger heta niha Amerîka استراتیجیەکی زەلال تونە گوێ حتا کەنگی وێ دەڤەرێ بمینێ لێ هەگەر ماناوێ درێژ بکێ وێ بقەندر وێ تێکلیە خۆ بە تورکیارە باشتر بکە جاردە ئەم ڤەدگەرن باشە گدەوێ ji diyalogê pêve bedîl tuneyê زۆر باشە هەندێک شرڤەکارên سیاسی digotin ku li 2022yan Tirkiye dixwast operasyoneka pejayî biketin ser Rojavayê Kurdistanê te jî dizanî yanî nûçe gelek gerem bibûn hêzên xwe jî îyanî bûn ser Sinûr lê dibêjin ku Emerîkayê oker ji Tirkiyeyê raneda Tirkiye paş nekişa di 2024 da yanî ihtimalat heye ku operasyonên Tirkiye dest pêkin bû ser Rojavayê Kurdistanê weke verêjek ji bo van êrişên nihatê nekirin berê ew tiştê 2022 de nehat kirin li gorî rêkeftinê 2019 bûne gi Tirkiya êrişê xwe yî bejayî rawestîne berambergê qesedê ji wê deverê derkeve lê heger qesedê ji wê deverê derneket em nizanin hingî yanî Amerîka û Tirkiya û Rûsya ne tenê Amerîka nehişt Tirkiya derbas bi Rûsya jî nehişt lê wextê ge ev rewşehan berdewam bike bimînin di wê deverê de û bimînin van yanî wê xwe ya eskerî di wê deverê de kar bînin wê çi rêkeftin di nav Tirkiya û Amerîka de bi rengekî neh çêbin yan jî ew rêkeftina gi berê gotiyê şertê me 32 kilometr dûrî sînor herin naxwe wextê 32 kilometr nerin her wextekî ihtimala derbaaskirina Tirkiyayî bejayî lê deverên dinî Kurdistana Sûriye heye زۆر باشە بەڕێز ئیبراهیم بڕۆ ئەندامێک کۆمیتا پەیوەندین دەربە یەن ئەنجومەنا نیشتمانیا کورد لە سووریا لە ستودیێت گەلمەوەی گەلێکی سوپاسین هەرا بن زۆر سپاس دەست باش بێ